Whakaalawhalahi atu, kua goesta pāwihi hane he do tōlua do walatala te tupu. Kua whakailoa he whāhinga hua malolo sino e hata ki anga pui pui ke ngangao influenza A. Ha kua kisia ki ai toka longa e do tangata ko maua he ngangao pikisia nei. Tala hau mai e takitaki e ke kafo ko Dr. Salesi Akawala, koe toka hongfluma fitu e tangata ko maua ke he tau fuafuaanga ke whāhinga hua malolo sino, tali mai he ua whahitapu e kua mole. Koe tau hata kianga mai he whahinga hoa malolo sino ke tau tangata osi he motu ke le veki e tau malolo sino ha koe ngangao pikisia mawhisia nei. Tunga ni e tau hata kianga ke lata mo ngangao ko visi hongfluma hiva, koe tatai ni e tau whamailonga he ngangao influenza A ke ngangao flu, kai maeke e influenza A ke hamusia e mui tangata mua atu ke he tau whanau i ki mo tau tupuna. Koe mena ia kua hata ki Dr. Akawala ke aua watu ke he tau toloanga tangata he tau mga honei ne ke pikisia ke he ngangao. Ko lau tōlu ko kamata ke longona e tau whakamailonga flu, kua lata ke nonofu i kaina, moe aua lafi moe whalu tangata ne ke whakapikisia koe lau tōlu. Pehe e ka kafo ko Akawala koe uta he tua lau tōlu li ngā hoko mai e moko ngangao nei ke he motu he ua whahitapu e kua mole. Tali mai he mga hona, kua lau ia ai toko hongfuluma fitu e tau tangata he motu, puto ia ai taha mga whawa katoa mo e whalu kua lahi e tatalu ha koe ngangao nei. Haha ke whale ngangao Niue fōu e tau huki pui pui ke lata mo ngangao influenza ke o atu e tau tangata ke maua. Mai ke huki a lau tōlu kua tū e ua e tau tau he maui ki lunga. Mai longa fōki kua whakamaoki mai whakaku e tau ahiahi atu ke he tau peeseni ne no nofo ke he whale ngangao. Nā kai mai ke fōki ke ahiahi atu ke he tau mamatua ke he whale he tau tupuna he tau ngāho nei. Koe mafuike ne tō ke he tuloto pōwha iumu ke he pongi tapu ne tātātua ke he motu nā ko hāpai ke he kautū ko tonga. Fitu po ini tōlu e malolo he mafuike nei ke he tau fuafuaanga mo e tō ai hongofuluma hiva pue ua fulu e minute he mole ai mata hala taha he pongi tapu. Toka longa te tangata he motu ne whakakisa manatu ke he tau fuafuanga pepa. Kua longona e mafuike nei. Ko maua fōki e tau whakailoanga mai he whahinga hua fuafuanga matangi. Koe nā kai whai hata ki anga peo tolo tua, ne puna mai ha koe mafuike nei. Whakaue fōki ha koe nā kai whai masemase ke lea, ne kua longona ke he tau hokotaki mai he motu nā kotonga, pese ni he lahi e mafuike nei, ne tupuai he pouli he pō whaiumu ke he pongi tapu. Ke he whalo walatala fōki kua whakamea mo e whalai molea e hongo fulu e eka he tau wala whanua i hiku whenonga tamukatonga, ke lata mo e tau whakaholoanga lahi he whakatuwhono, ke whakatū e tau lapa sola. Ko e tau whakaholoanga mahuinga nei ne whakatupi ai he whakatuwhono New Zealandi, ke he tau tupe ko e ua fulu e miliona tāla, ke tālanga mo e whakalau lahi e tau lapa sola, ke tāwilia ki walungu fulu pasene he malolo hila he motu. Kua whai mga aho he ngahua ki ai e matakau si wolo ke e whala mo e whakamea e wala whanua nei ke he whahi tonga ki lalo he malia wakalele. Tala hau mai e takitaki he whai ngahua papiliki ko Clinton Chapman, koe amanaki ke hoko mai e tau koloa he whakatutu e tau lapa sola nei he tau mahina i mua. Ko e whangu fulu e tau puha koloa ko amanaki ke tamai he tau whakatonga i mua. Manatu he whalu mtoru e tau ka mare mahina i ulei ne kamata e matangahua nei, mo e Minister lai ko Winston Peters ni hawa ia New Zealand. Hanei ko hoko teke mga aho ke whaa e whanua. Mo e maua e contractor ke hau ke kamata e ngahua ke tuku e tau solar panel, tau peturi. Mo e lafi ki lunga fuki tau ngahua ke whakawhau tau transformer e tau maanga. Mo e tau si whaula leini ne ko na kaihanga kamitaki. Pehe a Clinton Chapman, koe tahania nei he tau whakaholoanga mahuinga he whakatuwhono ke tukutuku hefo e tupe whakamole ke whakatau e lolo roela. Ke whakangahua ke tau inisini ke tāwili malolo hila he motu. Ko tau solar panel mo tau pua hila lalahi he maangarekere nei. Tau whana whakahako hila ke he hato tōrua tau kawe hila he motu ne whana wiko. E la matai e hila ka osinga hua nei ko e walungu furu pasena Niue ne maeke ke tāwili mai he la. Ko e ka kano ne tau se pia hai ke tuku hifu e whakaanga he lolo wela. Ka maho tono nei ka osinga hua nei. O e whiti seo limu furu awhi lita ti soro ne maeke ke uta ke he mai he whakaanga mo tōru he tahe tau. So ke kisi ke ego e lahi tupe ka save e whakatuwhono e lata mo e whaurua mena. E whakaanga mtaki fōki e whaurua
mena he whahinga hua mo tōru na kai Niue whahi hila. Ko kamatanga hua foki e whale tā wili hila fōu, mo e amana ki ke whakaosi e tau whakaholoanga fōu nei, i hiku whenanga he mahina whepuali he tau kahau. Ne whakahoko he ahawhlai le kua mole e whakatūtālanga whakamua, ke lata mo e tau matakau i whafo he whakatuwhono. Ko e tau whakaholoanga nei, ne whakatoka ai he matakau Niue. Mo lea e ua fulu alau tolu ko ua atu ke hukui e tau matakau ke kehe he motu. Taki he Palestini he Niue ko se wheti whatiaki Adriana e tau whono. Mo e whakakisea e mahuinga he tau matakau nei, ke he tau ngahua he motu. Pese ni kua lole he tau taulonga e kua mole. Mo nāka i whātokolonga whoki nei loa e tau ngahua he matakau nei ko Niue. Kua whakamatala whoki e lilifu hukui ha New Zealand ki Niue, ko e komisina ko Mark Gibb. Mo e hana manako ke i loa e tuanga he tau matakau i whafo he whakatuwhono. Mo e whakau e atu whoki ia ke he matakau Niue, mo lau tolu he komisi, kua whawhangu mai e matakau nei. Ko e taha he tau matapatunga hua, he matakau Niue, he tau ngāho nei ke whakamaupopo e tuhi whakawe he matakau mo e kamata whakangahua. Whai whakatūtālanga e matakau BCN News, mo ia e takitaki he kautaha Telecom Niue Limited ko Unrock Tandon, e whahitapu e kua mole, a kua mana kia ia ke whakaosi e hānanga hua e tolu e tau, he ngahua ia ke he motu. Kua whiawhia ia ke whalawhala whalu, he tau whakaholoanga ngahua ke lata mo tau nei. Pehe a Unrock Tandon, koe taha he tau matapatu ngahua he kautaha Telecom Niue Limited he tau nei, ke whakamalolo e tau lākau hila ne toka ke he pōwhanā hi BCN, ke lata ia mo tau matakawiosi i alofi. Ko amana ki whoki ke whakamalolo e tau whakaholoanga ke tau maanga i tua, hane whainga hua ki ai e matakau ke uta e kawe whaiba ke uaki ke he tau maanga. Ko e ua whulumawalu te tangatanga hua ke he kautaha Telecom Niue he tau ngāho nei, whalu ia lau tolu ne ngā hua ke ofisa i loto alofi, mo ne whahau whangi tūmau he ofisa nei fitu e aho he whahi tapu. Toko walu e tau whaiaonga fōu ke lata mo e aonga toko lunga, ko whita whalu he hoko mai ke motu mo e kamatanga hua. Pihia he whakamoli mai he takitaki aonga ko Charles Ioane. Ko lau tolu e tau whaiaonga ke lata mo e tau wahanga nei ko e intermediate, ko lau tolu whaiaonga intervention, horticulture, mo e taha e whaiaonga whakaako wangahau Beritania, ko hoko mai whoki e whaiaonga ke whakaako mo e takitaki e whahi PE mo e health. Pehema e takitaki ulu whaiaonga ko Charles Ioane, nā kai mahino ko e a whē ka hoko mai e whaiaonga ke lata mo e wahanga wangahau Beritania. Whakamoli mai whoki Charles Ioane, ko e kanau e tau ngahua he aonga he mataulu he tau nei, he nāka i katoa toa e tau whaiaonga. Kai kua lau kauka mai he tolu whahitau pe kua mole, he mga aho ne hoko mai e tau whaiaonga fō. Ko e whahitapu e kua mole ne hoko mai e whalu he tau hukui mai he tau motu he Pasifika, ke lata mo e taha whono mahuinga, ke he whahinga hua fuafuanga matangi, mo e ka lai mete. Mai ke ai a BCN News, ke whakatutala mo whalu i a lau tolu, tunga sakiesi o sakiasi waimbuta mai he whahinga hua fuafua matangi he motu nā kofisi. Pehea ia nā kai fōu e mai longa anga, mai whakaonga anga he tau loto matala whakamotu, ke fuafua e tau mga hala he tau katoa e tau fua he whanua, mo e tau whiwhili anga he tau tangata takawhanga ika, si pihia whoki ke he tau fuafua anga he matangi. Ko e tau loto matala whakamotu kua lewa e whakaonga ke he tau ngahua fuafuaanga. Si whiawhia lahi ia he kisia mo e longona e tau loto matala whakamotu he motu ko Niue, mo mai longa whokia ia e mahuinga ke he tau loto matala nei. Toko ua fulo lau tolu mai he hongfulu matahe tau motu Pasifika, ko o mai ke lata mo e tau whanoanga nei ke whēilo aki mo e tufa e tau loto matala whakamotu ke he tau ngahua he tau whahinga hua fuafuaanga matangi mo e kalai mete he atu Pasifika. Ke whakaosia ke tau walatala he pūli he pōnei, ke wala tala sipote mai he o kio ki whahitau pui ka mai. Ko e tau whewalaka B-League toa motu, pe le toko hiva, ne whakahoko ai ke whanua nai tua sea i hā kupu, he a whaiumu. Ko e whetoko whakamua nei, ke he lata mo e toko lima e tau matakau mai he tau maanga he motu. Hanei e tau ala he tau whetoko ke he launi whakamua.
Ko e matakau mai he maanga ko alofi, ne mua e matakau ia he whetoko mai maanga ko mtalau, hong fulu maua e ala alofi, ono e ala mtalau. Mua mamawa alofi he whetoko mo ha kupu, whang fulu mawha, e ala naka i whai ala ha kupu. Mui alofi he whetoko mo tuapa, ua fulu e ala tuapa, hong fulu mawha ha alofi. Tō mawhale deo whetoko he matakau fōu mai he maanga ko mtalau, mua mtalau he whetoko mo he matakau ne wha mua tu mau mai he da mga hoi kwa maale ko tuapa. Hong fulu mawalu e ala mtalau, hong fulu maua ha tuapa. Mua fuke mtalau he whetoko mo he maanga ko awasele, ua fulu matolu e ala mtalau ke hong fulu mawha ha awasele. Vihu e pile ha mtalau mo ha kupu taki hong fulu maua e tau ala. Nā kai mitaki lahi do whetoko he matakau ha tuapa he launi nei, tolu e mui ha tuapa, kai taha e mua mui e tuapa he pile mo ha kupu, walu e ala ha tuapa ke hong fulu maua ha kupu. Mui fuke tuapa he pile mo awasele, whani e ala ha tuapa, ua fulu mawalu e maanga ko awasele, mo e mua a tuapa he pile mo a lofi. Ko e maanga ko awasele, ko taki ai, ke he tau papahi he osi e launi whakamua nei, mua awasele he whetoko, mo e matakau ha lofi, ua fulu mawha, e ala ke he ono ha alofi. Mua foki he whetoko mo ha kupu, tolu fulu maua e ala awasele, naka i whai ala a ha kupu, mua awasele pile mo tuapa, ua fulu mawalu e ala, wha e ala ha kupu. Kai mui awasele he whetoko, mo e matakau fōu mai i mutalau, ua fulu matolu e ala mutalau, hong fulu mawha e ala ha awasele. Tō mawhala e tau whetoko ia ke lata mo e toa motu Rugby League, amona ki atu ki he tau wheua whoki he tau mga hui mua. Kai pihia tau tōla tau walatala tu tupu ke lata ia mo e pauli he pōnei. Liu matu taki mai ke lata e mo BCN News whakaperi tānia mo moana makapelu li he aho tu loto. Kai mawehi atu he pōnei. Nui ni pō, nana whai.